Kuwa gatandatu nibwo hari habaye inama y'imishikirano hagati ya Iran na Amerika. Nkuko mubizi byaje kurangira bigoranye. Iran na Amerika ntago byumvikanye. Kuri iyi nshuro rero Amerika yafatiye ibihano Iran nanone. Amerika, Perezida wa Donald Trump yatangaje yuko bagiye guhagarika umuhora wa Hormuz burundu. Iran yo yari itangiye kujya yishuza ubwato bumwe na bumwe kugira ngo butambuke. Birumvikana Iran yari yafunguye umuhora wa Hormuz igice ubwato bwatangaga amafaranga ubundi bukambuka. Rero Amerika ikibyumva kubera kwanga gukiza Iran n'ibindi, itangaza yuko bagiye guhagarika ubwato bwose bunyura mu muhora wa Hormuz bwarangije kwishura Iran byose nyine yo kubuhagarika. Perezida Donald Trump wa Amerika yase atangaza ko agiye kohereza abasirikari ngo bagote umuhora wa Hormuz, barangiza bagota n'igihugu cya Iran cyose. Iyi mbese ishaka kuvuga yuko umuhora wa Hormuz ntabwo bagomba kuwufungura nyine kuko bari kwishyuza amafaranga. Byaje kugaragara yuko Iran ikomeje kwishyuza amafaranga gutyo yabikiriramo cyane. Iran yahitikira cyane kubera yuko ayo mafaranga bayishyura yayifasha kwiyubaka vuba vuba, kuri yuko bari baranayirashaho cyane bayisenya. Rero Donald Trump yahise atangaza yuko ari bwohereza abasirikari kugira ngo bahagarike ubwato bwose, harimo n'ubwato bw'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa iyi ntambara yose uko yagiye iba ntabwo ubwato bwayo bwigeze buhagarara, bwanyuraga muri uyu muhora n'ubundi nk'ibisanzwe. Ariko ubu ngubu kuri iyi nshuro Ubushinwa bwahise butangaza yuko batahagarika ubwato bwabo. Umuvugizi w'igisirikare cy'Ubushinwa yahise atangaza yuko Amerika imyanzuro yafashe yikinira, kuko nyine ntabwo bahagarika amato yabo gutambuka. Yavuze yuko nta kintu cyahagarika umubano bafitanye na Iran ku bintu by'ubucuruzi. Yavuze yuko nta gihugu na kimwe cyabyitambikamo hagati yabo. Ibyo bishaka kuvuga yuko Amerika nyine byagorana kuba yahagarika umuhora wa Hormuz ngo iwugote kugira ngo ubwato butanyura mu kandi ntiyahagarika ubwato bumwe na bumwe. Urugero, ntabwo yabaretse Ubushinwa ngo butambuke ngo noneho narangiza ahagarika ubundi bwato bw'abandi. Bashobora wenda nabo kuba bahita bashyiraho idarapo ry'Ubushinwa ku bwato bwabo, noneho wenda abasirikare ba Amerika bakagira ngo ni Ubushinwa akareka bugatambuka. Igihugu cy'Ubushinwa kiri mu bihugu bikomeye cyane by'ibihangaje ku isi. Rero byagorana kuba Amerika yaba umwanzi n'Ubushinwa cyane cyane muri iyi ntambara guhagarika ubwato bwabo. Nawe ushaka kuvuga yuko ni ikosa cyane baba bakoze guhagarika ubwato muri ino ntambara kugira ngo budatambuka. Gusa iyo urebye ubona Uburusiya buri kwakirira, kuko Uburusiya esanse yabwo, amavuta yabwo aracuruzwa cyane. Amerika yarafatiye ibihano mu Burusiya kugira ngo butazongera gucuruza peteroli ku isi kubera iriya ntambara y'Uburusiya. None ubu ngubu bafunguriye Uburusiya amavuta yabwo. Unarebye igihugu cy'Uburusiya ni igihugu kiri kungukira cyane cyane muri iyi ntambara, kuko mbere wasangaga Uburusiya esanse yabwo buyitangira amafaranga makeya cyane, amavuta yabwo nyine ariko kiranguza ahendutse kubera babafungiye gucuruza. Ariko ubu ngubu Amerika yarabemereye, iravuga ati tugabanyije ibihano twari twarabafatiye kugira byibuze esanse itagomba guhenda cyane. Gusa nyine ubona ko yarahenze cyane. Esanse yarahenze, ibikomoka kuri peteroli byose byarahenze, mu Rwanda byarahageze murabizi. Gaze yarahenze cyane, esanse yarahenze cyane ku buryo n'amatike yiyongeye. Rero Uburusiya aho ngaho birumvikana burahungukira cyane. Tugarutse rero kuri byo bya Iran na Amerika, Donald Trump yatangaje yuko bagiye guhagarika ayo mato yose yamaze kwishyura. Ariko imyanzuro ntabwo yashimishije abantu benshi cyane, kuko Donald Trump yatangaje yuko nta bwato na bumwe buzatambuka kandi biragoye kuba bahagarika ubwato bw'Ubushinwa. Nk'uko nabasobanuriye, biragoye cyane kuba Ubushinwa bwareka gutambuka, ntabwo bwahara. Iyo nama yabaye kuwa gatandatu, imyanzuro yaje gufatwa nyine ntabwo yabaye seriye cyane kuko ntabwo bumvikanye neza. Amerika yo yashakaga yuko Iran yatanga uranium yose yari ifite, kandi uranium Iran ifite yibonye mu buryo bwemewe, kuko Perezida Barack Obama yari yarumvikanye na Iran yuko bagomba gukora 3% bya uranium. Kandi icyo gihe boherezaga abagenzuzi muri Iran bakajya kureba niba koko bya nyabyo bari gukurikiza ayo mabwiriza, bari gukoresha iyo mibare bari barahawe, kandi koko basangaga ari byo.
Donald Trump agiye kuri manda ya mbere yahise ahagarika ayo masezerano bari baragiranye na Iran. Yahise abihagarika, Iran ihita irikira gukora izo uranium. Rero mu nama yari yabaye ku wa gatandatu, Amerika yari iri kwitsa cyane kuri icyo kintu ishaka kugira ngo uranium yose bafite, uranium yose Iran ifite iyohereze muri Amerika, abanyamerika bayijyane. Gusa byaje kumenyekana yuko iyo uranium Iran ifite itabangamiye Amerika cyane nk'uko ibangamiye Israel. Niyo mpamvu Amerika yari iri guhatirizwa cyane kugira ngo iyo uranium bayake Iran. Ibyo ngibyo byakorwaga n'abayisiraheli. Ko musanzwe mubizi, abantu benshi bavuga yuko Amerika kugira ngo ize muri iyi ntambara yashyizweho igitutu n'igihugu cya Israel kugira ngo ize kurwana na Iran, kuko igihugu cya Israel cyabonaga Iran kibangamiye cyane. Rero nyuma y'ibyo, Perezida Donald Trump yatangaje yuko kumvikana na Iran byagoranye, kandi kubera yuko Iran yanze gufungura umuhora wa Hormuz neza no kwemera ibindi bindi bari bumvikanye yuko bagiye guhagarika umuhora wa Hormuz, amata yose acamo bagahagarika n'inyungu ya Iran, ko Iran yari itangiye gusoresha ayo mata. Bivuga yuko Iran yasoreshaga hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2 y'amadolari. Ni amafaranga menshi cyane yashize mu Banyarwanda. Ni amafaranga menshi cyane yari kwita afasha Iran kwiyubaka cyane dore yuko bayiturikishije, dore yuko wenda basa n'ibikorwa remezo nyine byari kuba byoroshye kuba bakwiyubaka. Ibyo bintu rero Amerika ntabwo ibikunda mu manza ya Iran. Israel ntabwo iri gushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo Amerika na Iran bitaza kwiyunga ngo bihagarike iyo ntambara.